kanama icyo bari bavuze uko bazashirikira umuryango wa East Africa Community na force yayo n'ingabo n'amafaranga bari bemeye ko bazatanga ni kugira ngo abantu babimenye ni miliyoni 2 z'amadolari. Ibi byose nta yandi makuru twize twumva, nta report yabaye ngo baduhe compte rendu cyangwa ikintu nk'icyo, ariko ako kanama kasimbutse ku bindi, kandi katatubwiye impamvu kavuye kuri kamwe ngo kajye ku kandi. Mbese navuga ko ibintu bikorerwa mu kaduruvaye ukuntu bigaragara ko hashobora kuba hari n'ibindi bintu biri inyuma, kandi ibindi bintu bishingiye ku mikorere y'abantu. Ariko bitesha agaciro institution nk'izo African Union na kanama kamaro n'umutekano. Nta kintu umuntu ntabwo yabihakana ko bishoboka, kuko nta mpamvu zindi zigaragara zinakoresha rationalité ngo ziduhe inzira zitwereke zitubwire impamvu bataraduha raporo y'ibyabaye mbere, bahita basimbuka ku bindi. Kandi nanone twumvikane ko urumva umuryango wacu w'abanyafrika twese hamwe, African Union, ni iduhuza twese, ariko ubu ishobora gusa nkaho ifasha guteranya block zitandukanye nka East African Community na SADC, kandi byose biterwa n'abantu. Tube dutegereje rero uko bizagenda.